Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Lobet muslim akhunna ukhtum. Dannen je haqiqataki alukamge aslu maqsadaki beerufushun kura tafaat eki alukanta ginakur menno. Ehne kamuk haqiqi maqsadaki beerufushun kura alukanta hoge asaru hitak kurun. E kura hiyo amalta hoge natija hituga bimwal negigen diyo. Ehem wegen ilmerin vidalwani hituge amalta ma muhimmu kama beerufushuge amalta kagure. hituge amaltaki Allah birwetuun khushu'at terun ruju'un barosaun ikhlas terun Allah mativeri korun ilah de kelobiun ardasun nikamitiun taubaun ilah shauqeriun ifada huriha amalta ifada hituge huriha amalta kama bodan iskandenje bay mihunnan hiwedan tarawihuga tevis rakoy kurun nuni ramadan mahu umra ekollun komme aharaku hajje velun nuni fatiskogen irwarande miskituga inum fada verufushum mikura amaltan ei kama hagigi beenumaki evve shakkenne ei amalta wara muhim ehnas ei wasiletake ei hagigi maqsada hame wasilumman huri wasiletaken aslu ege dhatuga ekura harakataki nuata beerufushun edakwade manzartaki ei nun hagigi muradaki alukamge hagigi maana hita hame wasilu adi alukamge sawbun his salamek koddi saaf koddi tahir koddino ehve emme he amala behe gotun imam ibn taymiya sual den nawni ma vidalwani ranga kurum fawalan jehfada jumle vidalwani hiya al-amal alladhi tajidu fihi qalbaka ay amalika tibage hin haziru hure tibakura he amale ev shakkenne ay tibage nisbatun tibaye kurwene emme he amalaki ehni hagigi muradaki amalakun tibage hitan asaru kurum hitan he badaltakin au tibage hin islahu hita birwetikan au Allah khushu'at terun Allah deke ladwetiun mara tayyarun faafatakan nafrat kurun sirra faaluga Allah muraqaba kurun e amalakun tibage hin islahu tahir kodde amalaki ei tiba kurwene hagigi he amalaki evs haliga kurwe gina amaltake no Allah balla wodigen wani gina amaltaka kanno e amaltakun insana ge hitan he asar kura riweti amaltaka ilahu haykura wani liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tibamihum kura emme riweti amal kulai ka kuto imtihan kura mattake evs haliga emme gina amal kulai ka kuto billa mattake no kitamme gina alukantake mihe kurikam gavies e alukamukun hitta zinater nuwakam gawanam ege faada enne bay mihun namaz kure roda hifa hajjuwe umrawe sadaga kure istisqa namaz kure handukete irukete namaz kure duha wagutu namaz kure zikr kure dua kure mis media ga ilmu fatura dannonto mi hus wasiletta sualaki mi wasiletakun enage hitan asar kureto enage hituga Allah birwetikam ufedeto enage hituga wa damilata filato emmeha nuba sifatakun e his saaf tahir wegendeto bay mihun he amalta kollani feshanaka musumaka irwaraka fakhuraka dekkumaka adu eruma e alukantakun enage ulumaka gulumaka khulqaka he badale nade tarawis koffa nota dam namaz koffa ewahaka mihun gatuga dakka qur'an kiyawani haata rihiccha kiyawa qariyeke bunuwa heda kurani dilati miheke bunuwa komme roda mahaku umrawe komme aharaku hajjuwe ekamaku hajjun as ulene ha gotaka dogu hada makaru hada oluwala aniya verive ghiba bune deba oduwa hadi utur bahun wahaka dakka bodti faaftak kure hasada verive mambe fan urede gayatima kamge gulun kanda efada mihun e kura amalakun kura hagigi faada enne efada mihun ge wahaka bayan korwa ki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani timan kalege faanuge ummatuge tereen bayqu qiyam do tihama ge hudu farbat fadan hiyo amal takagen annane kan timan kalege faana ingi wada gannawe fahe kiritwanta izzaiwanta Allah e hiyo amal taki buraburagen da kunditake kamga haddawa hotte sahabin denne Allah ge rasula harmenna ingitibe efada baykam ga nomottaka harmenna ei kom baykan sifakot dewash hadis kurawi danne ei hamatiya baami hunge akhunne tebami hum fadan de alkon kura mi hunne ehne kamukai Allahu haram kurawi kankama eko euren ekahiriwa wagoto ekankaman araganna mi hunneehen kamu lobeti muslim akhunna ukhtun hittahu amal taka khasa samal kam devanje adi tima kura hi amal taki hitta zinatir kurmangoi wasilat kamga heddawman nasihat terwa Ramadan